pa, dame in gospodje, pa napočil čas za eno fantastično punco, ki sliši na ime Nina Havc. In Nina Havc je ena najboljših mladih plesalk hip-hopa, po mojem mnenju. In kaj ta Nina počne na tem plesnem podiju, to lahko sam gledaš, ne? Upam, da je Nina z nami po Skypeu in da rečemo kakšno besedo, predno zavrtimo torej njen video. Nina, živjo! Zdravo! Se slišiva? Ja. Nina, daj mi nekaj povej. Tu zdaj izgledaš na tem Skypeu kot taka pridna, mala punčka. Ko pa ti plešeš, se ti pa strga in jaz ne morem verjeti, da si ti res stara to, ko si stara. Daj mi obrazloži to razliko, kaj se s tabo zgodi, ko ti plešeš. Ja, v bistvu pač pri plesu moraš znati se postaviti v vlogo, ki jo plešeš, moraš znati različno pač karizmo dati ven iz sebe in pač to se moraš naučiti v bistvu, ali pa imeti na sebi pač nek igralski talent, tako ne rečem. Nina, kdaj si ti začela sploh plesati? Koliko si bila stara? Ja, jaz že plešem od otroštva. Najprej sem sicer začela z baletom, ampak sem se v šoli prepisala na hip-hop, pa sem se tam tudi našla. Tako da, ja, v bistvu že odkar pomnim, no. Tako profesionalno pa plešem že dobrih 5-6 let. Koliko si stara ti sploh, Nina? Ja, 16. 16. Daj mi povej, kaj so do zdaj tvoji največji uspehi, ki jih je vredno omeniti? Ja, moj največji uspeh sem dosegla z malo skupino, ki šteje 7 članic. In bile smo svetovne, državne, evropske prvakinje v tej kategoriji. Pod vodstvom Tjaše Leban seveda je naredila koreografijo. Ja, to tudi za formacijo, ki šteje 24 članov, smo bili svetovni prvaki. Torej, v bistvu si na poti, da postaneš nova Nika Klun, če te prav razumem, ali kaj? Ja, upajmo, ne. Lej, če te bo Justin Bieber opazil, imaš velike šanse, da greš kar zdaj že čez lužo in boš tam. Samo pa boš mogla pa tam ostati. Kaj pa mami rekla pol, če boš pobegnala čez lužo, boš tam se družila z Bieberjem, z Lady Gago, kjeri so še zdaj popularni, tu med mladimi, ne vem točno, pa te opustila mama iti v Ameriko? Ja, mene mami ful podpira, tako da jaz mislim, da je dobro. Ja, zdaj, ko si v Sloveniji, še? Kaj pa, ko boš v Ameriko šla? Tudi takrat me podpirala. Ok, Nina, predno končava, pa zavrtimo potem tvoj video, bi rada koga pozdravila, imaš sporočilo za koga? Ja, rada bi pozdravila svojo trenerko, ki slučajno gleda, ker sem ful hvaležna, ker sem lahko to dosegla le z njeno pomočjo, pravi Tjaša Leban. In vse svoje soplesalke, ki brez njih tudi ne bi dosegla teh dosežkov, ki sem jih dosegla. In tudi vse gledalce, ker upam, da boste zdravi, da jim s to karanteno, pa sem vse lepo ne gledamo. Nina, jaz ti zahvaljujem za tale kratek in sladek insert. Zdaj bodo reklame. Po reklamah, Nina, pa zavrtimo ta tvoj video teh 3 nastopov. Malo sem jih skupaj zmiksal, nekaj sem pokrajšal, porezal, ampak vsem bo fajn. Tako da glej in uživaj, pozdravi mami, pozdravi v Maribor svojo sorodnico Tatjano Genc in ostani, po mojem mnenju, ena najboljših mladih plesalk, kar sem jih videl zadnjih 100 let. Pa... Čau, čau! Dio. Samina from Slovenia.
Steve Aoki. Ooh, don't get got. Heard you got a bad rep, baby, don't you? I could be a lie. Don't you ever say I never warned you. Who's better? Show me now. Who's been in my bed and around your homies? Oh, I could be a lie. If you don't believe me, I can show you. Don't go thinking you can use me. You don't say too much, you could lose me. Just believe I'm coming through with a new thing. Oh, you ain't been the only one. Think you need some medicine? I can be your medicine, yeah. Think you need some medicine? I can be your medicine. Feeling like a brand new me in an entourage where the latest be, and the sun don't shine where the gangsters be, and we rushing roulette to a game of 3. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen you around, no car, don't page me. Pull up on your block and you ever try to fade me. Calm down, all good, baby, it's gravy. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen you around, no car, don't page me. Pull up on your back, don't you ever try to fade me. Calm down, all good, baby, it's gravy. Dame in gospodje, to je bila ena edina Nina Hauc, kot sem že prej povedal, ena najbolj perspektivnih mladih plesalk, po mojem mnenju, in ko se Nika Klun mal naveliča, jaz sem siguren, da bo Nina njena naslednica, ne?